Inggih. Pidaging nawak titiang ratu idedani para parmiasa sareng sami. Taler pengempon puning kayangan pusah iring peyuk titiang seke santi merdu kemale ungine mangkin jaga ngaturang ayah. Sikemaon sedurung titiang ngatur ayah. Lugrayang titiang ngaturang panganjali dunia melarapan Om Swastiastu. Inggih. Wantah sepunika pangsaman titiang sane mangkin sane duwe amongan durusang. Dahat sinam wara bisa inggih daging nawakang titiang ratu dadane sareng sami saking titiang puniki banget pisan nunas geng renung sinampura Popo lagu dono luwe gegitane utawi pupuke puniki nenten ya kebawas becik tuna sayuwakten nyanyi Blabang luir anak punya yan inar gamayang titiang ingyan daging gegitane jane jaga atur ning ayang titiang puniki wantah sekadi pemangkin anak yane punya wantah ibu puning nyari Dangu sane kewastanin nyarik yen deniwang wau kuning ering gecek asa punika kawyakyan nyanyi saking pangka milu ngawi wantah saking pangkah cumangkah sayuwakti manah titiange puniki sareng nemangkin ngiket ingyan gegitane puniki ya dono sastra muda sayuwakti pisan puniki ratu dadane sareng sami iyaning ring sejeroning sastra sayuwakti tuna punika daler blok bengkung sapunika dasar titiangnya dene loran
sedaging babat Saki maon ini mangkin urun saya waktu ditiang mah bakang ling sejeroning daging gegitane puniki ya dalam ciedo karya nami pinake bantang carita utawi babat desane jaga atur ngayang titiang puniki dan jewenten sios wantah memurde dalam sida karya neka Brahmana keling kang inucap sane jaga kapidarta yang nemangkin wantah pemargin ide sang Brahmana keling desa keling kacarita nemangkin uningayang titiang ingyan daging caritone puniki ke bawos irike wenten panegara sane mawaste desa keling inucapa sang Brahmana jenak melingi ke bawos puniki ring desa kelinge punika wantah ide sang pandita sane sampun melinggih uning datwa kadiat mikan iyaning bawosang kene mangkin ring sejeroning kewentenan ide sang Brahmana sai wakti sampun waged sampun tatas ring sejeroning daging-daging tatu mau tamune punika aji gemok sane napi malih ring sejeroning daging tutur aji kalepasane punika sampun reke kawisesoyang oleh ide sang Brahmana dasa indriya lepas sami napi luwir punika kawisesan ipun idaseng indriya punika sami sampun kekasorang oleh ide pagemong
Darman wiku ring sejeroning ide meparidabdab sayu wakti tajab pageh ide ngelaksana yang ingyan darmo kawikuane punika gelap nangon dapo brada sapunika daler ring sejeroning ngelaksana yang tapo makmiwah beratune punika sayu waktu teleb antuk ide sang brahmana moleh panugrahan punika nemangkin saning awinang ide sang pandita Mautama punika ngemolehang panugrahan awit saking ide sang Hyang Widiwasa Dharma sadu nalabang daging agama ring sejeroning ide sang pandita meparidabdab sayu wakti nganuting sudarman sang ngagemin kedarman durmaning ide punika sampun ngelaksanayana ide mawit jauh bopura nemangkin uningayang titiang wiwilan utawi wit ide sang pandita wantah saking panegara Jawiya putra nedangyang kayu manis ide sang pandita punika wantah keputra oleh ide dangyang kayu manis putun ida ampu chandra nemangkin yaning uningayang titiang malido daler keanggen 7 oleh ide Empu Chandra ampu bahula ngangen kumpi durmaning ide punika keanggen kumpi oleh ide Empu Bahula empu berada ngangen cicit yaning mangkin dohang malih mererah ring sejeroning wiwilan idone punika wantah keanggen cicit oleh ide Empu Barada aran ido dan ano weruh sakewanten iyaning kadiasa punika sampun wit ide sang pandita sakewanten dan wenten saning nguningin parab ide sang pandita puniki ya
Gunung Bromo nangun pesraman Sane kauningin oleh idodane nirike wantah kewentenan ide sang pandita irika ring Gunung Bromo nangun pesramana. wiwit ida saking keling Tur maning sampun sami irika ring Bromo sampun sauninga ring kewentenan ide sang pandita wantah saking desa Keling. Kasinenggo Brahmana keling besengannya Riyatu kadang wendel saning capusitu ora wis ide kasemu kami ide sang Brahmana Keling. Kocap ring jagat Madura Nggih, sane mangkin malih uningayang titiang iya dekocap kewentenane rika ring jagat Madura. Ida sang nada lintang luwe Wenten puniki sane madeg agung irika ring jagat Madura sayuwakti sampun kelokta ing yan kautamanipun. laling adorang apa jagang Sakewanten ide sang Prabu kebawosang lipia utawi lali ering sejeroning ngaturan pajagan. upacara nekadami Riyantukan ngaturang pajagane punika wantah kedami oleh ide sang Prabu saking rien-rien. Igal-igalan manodrasti Sapunika taler ring jagat Madura duk esanirin iyaning wenten puniki upacara mejanten sampun kawawaken antuk igel-igelan.
Kadur yang Maka samine punika mekadi gelu-gelah maka miwah pajagani wantah katur majeng ring leluhur nyane punika Ida sang nadadan ja sakemawon ri temengan mangkin puniki yan asapun api minab sane mawenang irike mekadi sang Prabu nenten jeung ngugonin napi luwir sane kewarahin punika banyak sami dan ja Oye jeide sang Prabu kemanten sane lipio rauh punika ring panyak idone jeg make sami nemangkin enten deling ngsap ipun sareng saminya wastu uyut ring Madura kabancana mau sana raris nemangkin iri kering jagat Madura biote kewentengannya Gatra nemangkin kesuwen-suwen ya awenang gaduh sarweden iri kering jagat Madura Brahmana keleng mirang mangken ngeraris nemangkin ninganan gadrone punika kapireng oleh ide sang Brahmana keling Ida lunga Gamadura risampuni ide sang Brahmana mirengang gadro kadiasa punika ngeraris nemangkin ide ngalungain merike ke jagat Madura dan kewarnan maring pergi oleh sang awi gegitan nenten je kacarita yang ring sejeroning pemargin ide sang pandita uju mereka ke jagat Madura ring Madura sampun prapti ke bawa sang nemangkin mekadi ide sang Brahmana keling sampun rek ide rawuh irike ring jagat Madura kesangraan
sampune rawuh ide sang pandita iri kering jagat Madura ne mangkin kesamrahmu raris ide sang pandita oleh ide pinaku mudaning jagat Madura nya ring purian kabawasan curmaning raris ne mangkin ide sang pandita airing merika ngeranjing ring purin ide sang Prabu indek adat drasta dresti curmaning irika raris ide sang pandita kaweruhin ring sajroning adat dresta maka wewah drestine sane wenten irika ring jagat Madura mapi tutur kecaping ageng agama sapunika daler ide sang pandita ngijen warah-warah majeng ring ide sang Prabu inik daging-daging kawikuan daging-daging agamane punika udah cening sang narendra mungguing daging panganikan ide sang pandita bantah sekandasa pergi udah dewo anak kaya aku sane pinaku modaning jakap ini di jagat Madura dewo ujar bapo anu jani atulir anu bawasan batu nah itu lautangnya nih dewo miragiang yeneng manut ring gegama apuluir ane lakar satwa yang bapu nayan kapu adong manut ring sajroning agam-agaman di dewonya margen lalu radu Ukas nayan bapu lakar yang nanya ngapulir tidak patut ngadorang pajagan iyan ane malu subut kelas bola lukuri dewone sepatut ini dewo ngaturan pajagan sidot rapi manggo ayu ring Madura mawit saking leluhuri dewane ngaturan pajagan nado nyenane ngerananya kesidang jakat Madurane terepi rahaja
katerima nagumantin nyani dewa apang tatas apuluir ane terimo dewa mawit saking leluhur dewanya patut sami kemargini yaning kaposida danyen dewa sepatut nyani dewa ngelaksanayang apuluir ane katerima yaning ratu lalia nemangkin ien pet prade rares palunguh idewo lali ering napi luwir sane sampun kedamiana jaga tamadura wastuwaru inike punika raresane ngranoyang kewentenang jagat palunguh iratu jaga nemu utawi kewentenang biudawa uyo tering desa-desa mejanten punika sampun jagiyuh aring sajroning pedesan aring sajroning bebanyaran gering maling selemak ngawe bencana sapunika daler ingyan penyakit gering punika kalima tur maring sampurna weter ingyan tetujuan nih dewa ngaturang pajegan ngewentenang sesolahan tesing jadelen wantah leluhur idewone punika narutang hari ngalaluhur idanguni ingyan penaur utang leluhur idewone sing jadelen wantah majeng ering leluhur idene saning uninya antuk ayatnya sasolakan sane kangen larapan leluhur ideone narutang wantah menjalaran antuk ngelaksanayang yadnya sesolahannya pajagane pajagatu pajegan aler punika katuran
napi kesane mahawinan idewo patut ngaturang makasami ane punika riantukan idewo puniki aler pinaku arih Indonesia patut nampi luhur ya dewa naduh nyeneng sepatut nyani dewa nampi napi luwer je pemargin leluhur ideune sane sampun nah. Jening tedong ring Madura napi malih kadi mangkin nih puniki dewa dan jewenten sios wantah pinake pacak pinake tedung jagat Madurone ngawe ledang waduh sami riantukan abot punikinyen pemargin ideone gumanti presiden ngardinin kaledangan sekancan waduan ideone nya ring sejeroning idewu mupari dabdab gumantin nyani dewa nganut ring sejeroning napi luwir sane kebawosang ring daging sastra agamuninya Suadara maning dadi agung sapunapi sepatut nyani dewa ngemargiang sane kebawas suodar maning sang kesatria dan mangitong sana keluarga sepatut nyani dewa dan malih ngetangang puniki drayo puniki kanti dan dados malih puniki ngetangang iya ning ngepele danone pa atoti waka yaning sampun salah sinunggil banyak idewone ngumargiang paridadab laksana dan patut kiring patut nih dewo ngumargiang pamidanda nenten depilih kasih Jening tedong ring Madura nah jening saat makemurdaning jagat ini di jagat Madura itu dewa ngawe ledang waduh
sami Nagumantini mangda sida jai dewa ngardinin liang mina kadi kawentenan panjak idewo ni aja makejang ngano daging agamo manut nyentuh risa jeroning daging agamo ri daging kecap sastra sanak warga gumantini mangda sida nyari dewa panggil saji-saji ngandhut sing arep sing hitungan buat speaker itu apa yeni boleh berarti sih kameranya sama sing maksudnya sing usama kayak ada busan tuh mereka kita bisa besar yang subuh turun sebenarnya mix sebenarnya tepat sebagai tepat Busan ini kan Sang Prabu matur sembah aing risa sampun puput raris daging pawacanan ida sang mahresi kadi sapunika raris ide mudaning jagat Madura nyawis sahe ngawentenan Doratu sang makoyati kebesinap tuh di belakang di pengaruh tuh inggih ratu ratu pinapan mikir sadaya aking oh nya yuk berubah yuk Ujaratu patut pisan yening buat daging kepocanan paluhur niku watak sami nenten lepas pajagane mangdo kadur napi malih palungguh ratu mawa sang kadewawu punika inik kewentenan punika ngaturang minakadi canang pajagane punika nanging sampun kadaluwarsanan nasake mawon yan kemana tuh titiang punika sampun lugisane sampun iwang
sani kadaluarsa kabaos punika sami ratu. Prabeyone malih Napi malih ring sajroning kawentenan indik biaya prabiyane punika sami. kata jago menelasang Yening punika jaging margeang titiang pasti ke sampun ri sajroning biyone puniki akeh pisan jaga pajang nelasang punika aratu. ring Madura kewang alih senang pangan Napi malih puniki kewentenan iriki ring sajroning kewidangan jagat titiang ring Madura Wuyakti pisan ngeruruh sane kuasane sanang mewah pangan puniki utawi ajang-ajangan puniki dahating mewah pisan punika ratu. Tedan pegat Napi malih sekadi mangkin puniki kawentenan para panjak titiang ratu sami dan pegat-pegat puniki indian kawentenan biyudane. kata begal miwah malih Sapunika taler Wuyakti dahating akeh pisan minekadi kawentenan punika begale napi malih jaga paca memaling puniki ratu. ajang mewah ngeruruh Sapunika taler sane pajang ketunas asesanan punika kantun malih mriki jaga ngeruruh kawentenane punika ratu. rawuh iratu keliwat Sapunika kawentenan iri-kiring jagat titiang yongsane mangkin sepengrawuh parungguh Ratu Sang Maraga Pandita date banggi pisan ring kawentenan iki ratu. ngardi kewuh ring Madura Yen sapunika kawentenan parunukan painikane puniki ratu sayan-sayan puniki mewah kawentenan iki ring jagat titiang pemekas ring widangan Madura. Diastun ratu mraga putus Ridepengan kadi mangkin ya diastun ke palungguh ratu sampun peratnyan patsad ri sajroning daging-daging punika agamane sami. nanging kantun kesangsayan mana titiang Kewanten yening bawas kadi manten kadi sapunika
Didiang rumasa didiang puniki sang saya kawentenan ratu. Wiredurung wenten bukti Tapi kawinan titiang maos sangka desa punika reh nekadi mangkin puniki durung wenten sane maha cihnan nyane punika sami palsu bawas pandita dadosne yen durung raris puniki kebos mak bukti sami punika raging pawacanan palungguh iratu kadiwahu dadosne punika palsu kebawas titiang ratu mojarida Brahmana keleng sadodabdab nggih rise sampune kadi sapunika raris mine kadi kewentenan atur ide sang Prabu raris kecawis malih saha kewentenang pawacana jeneng yang naro nado jeneng deh murdaning jagat Madura anak ibu Dewa ujar jeneng patut sami nian buat baos idewone maka sami mula patut nyentuh dewa dan bukti bapa mawon nian buat minekadi bawas papone animaro sing ada bukti itu tuh mulai saja nyentuh jening jani bapa muktiang munyi wala yani dewa ngalih minekadi bukti yani bapa mata tegar bakal muktiang sekadi buat bawas bapune animaro Bang sing ceneng nyenguh bobab gumantine anggane dewone pangsing nyengguhang bapa melaksana anitan patut memauk Raden bapune jening panjak cening saksine liu nah di tepangan jani tuh sedang luwung pesan panjak idewone ini liu cening wad-wadan sayang maring bapa idewa pinaka murdaning jagat kita masih wad-wani dewone pangsing sang saya sepengrauh bapone kejening do biyu supo mati
Jani bapo tutut cingak ke dewa tu ada ya punyan biu subo mati tur maning layu pesan urip bapo pangapesu buang cingak tu jening bakal urip bapo bakal hidupang tu punyan biun itu ane subuh mati pang dadi iya buin muali seger kuning pang sida mau buah nyan itu nyan dewa ya to semat biu mati hidup membuah biu gadang jaka semat biune ane subuh mati pang buin meresida ibu ya maurip tur maning membuah tur maning gadang punya nyanyi buin kedua bang do biu gadang jangan buah nyane lambe weh uyak dipisan kewentenanipun ipunyan biu ya permangken ipun gadang punyanyane tur maning sidem moduang buah tur maning ijengane lambeh pisan kewentenannya nih bengong ida sang Prabu rise sampun nekadi sapunika uyakti ide sang Prabu erang uyakti kewentenane biu mati hidup malih sampun punika pastika kawentenane rika ipun-ipunyan biu sane sampun mati dados maurip tur maning ipun ampun gadang kawentenane berasi dayang pesubuah tur maning sampun sida punika tuang punika buah sane lapih pisan Brahmana kaleng malih mau inggih rise sampune sida raris maha bukti maha cina kawentenane punika malih ide sang maharesi mawa janeng benang ne selam dadiang putih sidoban bapo ning jening sang murdaning jagat Madura maraya ipunyan biu niade marupa benang ane mewarna selam sida ban bapo mewarna putih kembali mewali to jeningnya iya selam dadi putih wina ane mewarna selam medadi iya putih kah Permangkenan putih warnanya jak perjani sida ban
pangjak putih warnanya ninya. Ido sang nado hango bidang Inggih. Risa sampune kadi sapunika raris kewentenane. Rumah seraris kapingon ringgih kidhe sang murdaning jagat sanewenten ring Madura. Kaluwihan Brahmana keling Inggihan ngwayakti keutamaan mineka dilingi hida ide sang Brahmana keling Rari sido matur sembah nggih risa sampune kadi sapunika kewentenan wayakti sane mangkin ide murdane jagat Madura ngaturang sembah bakti majang ring linggih ide sang Pandita. Dona siwang ring pandita saha ngaturang sembah bakti kadulure nantuk puniki nunas pangampura majang ring linggih ide sisip ditiang langkungin inggih radu jang maraga pandita sanidahat mau damo uyakti kewentenan titiang jatma tuna iwang titiang kelangkung pisan radu damat ngelintang semalih ketamatan titiang wayakti banget punika wayakti tuna pisan muda punggung dan peaji titiang yatma puniki yatma nista semalih muda punggung titiang nenten nak mina kadi ngemargiang daging sastrone punika napi luwer kita pandita inggih riantokan sampun pasti pun mabukti kawentenane sami sane mangkin napi je punika sajroning daging tidah palungguh sang maraga pandita titiang jaga nagingin lalu hore katurang wali punika sajroning mina kadi leluhur titiang
jaga semanguk ciciang jaga ngaturang bina kadiwali ya. Maruntutan ban pajagangan Sapunika taler risa jeroning ditiang ngaturang wali karuntutin nantuk janang pajagane punika sami ya. Sawidangan reng Madura Inggih punika maka sami sewewengkon kawentenane riki ring jagat ditiang pemekas ring Madura. Mangdo eling leluhure nguni Gumanti mangda sami saking mangkin ngawit puniki mangda eling iri sajeroning kawentenan parinikan napi seluring punika makasami ring leluhur nyane punika ngaturan pajagan ngigal mengi lahin gumi idat kala ngaturang wali mangnane punika sareng sami ngaturang janang pajagan taler punika ngaturang sasolahan ngiterin punika risa jroning maka sami ring wewidangan niriki ring Madura. Upacara wali pajagan kemargian inggih uyakti kawentanane ring jagat Madura sane mangkin ngawidin sampun kemargian upacara wali taler janang pajagane punika saminya sane muput Brahmano keleng neridat kala punika sane muput mineka diwali taler nabi saluring punika maka sami kapuput antuk ide sang maharesi ide sang Brahmana kelingap pemargine mailahan taler puniki nglantur pemargine iri kiring sewewidangan jagat Madura iriko pemargine maiteran nyelusup maring desa-desa weh ngadeg sejebak jagat sejebak kering saluring desa iri kiring wewidangan Madura ngerti jagat apang repti gumanti mangda sida ngardinin kewentenan jagate arahayu arahajang terepto selanturnya iya sami girang ngigal samelioma gendeng
hoyak dipanyake puniki ring wonten widangan Madura sami girang sami ngigel-igelan sambil punika magending-gendingan punika meliang-liangan. Adanya margi anda Inggih sane mangkin malih bawa sang Bidyang rikalaning punika yatnyane puniki kepuput oleh ide Brahmana keling Wuyakti dakate ngarahayu tur maning antar pisan pemarginya ya. Dewaro aduh ane bani Ler kewentenane riki ring Madura ninten wenten sane purun sane ngardi pacang makewohen punika sami bakti ring sang Prabu yen raris bawa sang kewentenan mangkin ring Madura Wuyakti kewentenan banyak ide sami nenten wenten purun subakti Wuyakti maka sami ya dusta maling sami kana inggih napi malih sane kebaos punika sane wau maling begal dusta sami sampun punika kebasmi mawi saking kawisesan idosang wiku punika wantah Wuyakti sangkaning kautaman linggih ide sang Brahmana keling kadi sapunika ngamargiang saupacara inggihan Wuyakti rikalaning ngamargiang taderiti daging minakadi yatnya upakara maka saminya jagat Madura mangutrepti gumanti Wuyakti mangda sida sampun punika jagat rikiring Madura ngemangguhin rahayu rahajeng puniki ya Ido sang nato mangan niko
sesampune kadi sapunika kawentenane riki rari sida murdaning jagat madurane mawa janela nyona salugaro Aryang idosang mahayati sahawayak tinunas punika pangampura majeng ngering linggih ida sang brahmana keling ida sang maraga putus wireh yadanya sampun kaduh inggih ratu riyantukan mine kadi kawentanan yatnya iri-kiring sajeroning jagat Madura sampun kadur manggo ayu ring Madura semalih sampun sida kapangguh tidiang ngemangguhin rahayu rahajeng iriki ring wewidangan Madura niya sida galang mana tidiang swecan ratu semalih ratu sida raris galang risa jroning pekayun tidiang riyantukan sampun ledang suwecan palungguh ratu sampun sida kadi makin iya ratu lintang mawudama riyantukan wayakti sangkaning kautaman palungguh ratu rawuh iri-kiring jagat Madura gelar ratu wasakenami duaning sampun mabukti maka Cina inggian kawentanan mina kadi daging puniki ratu maka sami rike wantah angen tidiang gelar ngayang mangkin kekas punika wasakema tegas wajika inggihan punika kebawas was ke punika lantur nyane tegas nyane wajika boyo enten siasa wajika bawas brahmana luwe utami risa jeroning wajika punika sangkaning bawas sangkaning pawacanan palungguh iratu sang brahmana keling dahat sane mautama pisan sidi salwireng urmaning sampun makabukti sida punika napi risa jeroning pawacanan palungguh iratu sida aduh puniki maka sami asing alih aluh teko sangkaning kautaman palungguh ratu puniki kadi mangkin iri-kiring Madura
napi je pacang karuruh sida pacang ke pangguh sami mabukti saluwiring bawa sang wiku semali kewayak tipisan sampun pati mabukti maha cina sangkaning punika pawacanan palungguh ratu sang maraga pandita sane mautama ada nasido ando kamanya inggih duane kadesa punika dan sida ditiangan tuk pacang naur napi jane pacang ditiang ngen naur punika aradu suecan ratu ngelangkungi harian tuk hano yakti pasuecan palungguh ratu dahate ngutama yakti sampun mejantan pemikiran dua aing risa sampun kadi sapunika daging pawacanan ide murdaning jagat mati sane mangkin malih sahe gawe tenang aduh kanana sang nerapati duh cening sang Prabu murdaning jagat Madura tuanggane diwone ya Bapa merasa egar mana rita penganjani nyentuh cening subo sida anggane dewone
Tur maning jagat idewone subo sida rahayu rajeng Bapo milu egar liang dari sajroning pikayun nyanyi Madura manggo bacin tur maning ride penganjani tu jeneng jagat idewone dini di Madura sida mangguhin rahayu rajeng kawentenane make sami Bapa wali kajawi rida penganjani subom mekejang rasa galang gamblang idewo jagate dini di Madura rahayu rajeng tur maning Bapo jani mepengidih tekeni dewa bakal mewali kemo ke jagat jauh ini ngargiang ngayatnya kayang satu sekewal sekonen anak ibu ke Bapo bakal mau pamit uli Madura ada buen petingat Bapo tekeni dewa uli jani melahang pesan margiang walini margiang abang sido jagat idewo bawa sebab nah dua kamondo sing liu anak ibu ke Bapo buin mati dekat teken jening ingetangin buat daging pawocanan Bapo nih jani ya pamit Bapo ane jani Dua kamunto sida ban Bapo kepala ampura ne jani Bapo bakal mau pamit uli Madura Bapo temu berakemana naga lampah inggih risa sampune puput raris saking pawacanan ide sang brahmana sapunika wantah yakti iri kalaning punika ngelaturang raris ide pemargi dan kewarna mari ngejalan inggih sane mangkin bawa sang malih dan cerita yang minekadi
sepemargin nide sang makersi ri sajroning pemargi ya rawuh sampun maring jawi sakidering jagat Madura digelis pemargin di desa Brahmana keling sampun sida rawuh reke ring jagat Jawini ya ring apa nepi desa muncar Lur maning bawa sang tidiang iri kering Jawi wendon kebawas puniki jagat muncar ring tepi siring punika sampun sida ida ngerawin mana gelapan berakmano keling risa jeroning pemargi menawi keleson kawentenan pemargi nida iri kering tepi siringe punika mandeg yakti pemargin linggih ida maling kering suara taru santiking res ring tepi siring minekadi jagat muncar punika wenten minekadi taru ageng sane kebaos taru santigi iri kerari sida merarian kelanguan ngaton selat bangsul wayak saking ngirika ring sor kayune sane ageng uyak ngulangunin pisan pekayun ida rikalaning nyingak minekadi kewentenan selat Bali pun kewantanin ledang kayu ngadon segaru saking ngirika wayak dipih Dewa Rada Agung liang pisan pikayun linggih ida ridat kala nyingak minekadi kewentenan segarene punika toyanyane pakelencok wiyakti dan kecingak ajine prapti inggih rikanyekan punika ridat kala kapingon nyingak minekadi selat bangsul beh Dewa Radu dan punika kacingak rares ngeajen nyane sida ngerawin nirika baska langun nyingak gunung Bali dwi
saking iriku ring genah tepi siring punika jagat muncari woyakti sangkaning ngulangunin pisan minakading punika ritat kala ngemangguhin minakadi wenten gununge punika sane kepangguh sane wenten iriki ring Bali inggih sane mangkin malih aturuni ngayang titiang riwau rari cido iriko pajang matulihan ya jer samping melinggi ritat kala punika raris ajen lideni sane kepangguh irike ring genah ide punika masayoban dang yang kayu manis namun inggian punika wastan punika ajen idoni boyo wenten sios wantah ide dangyang kayu manis wantah parap ide berkamana keleng matur bakti rise sampune rares side kepangguh minakadina ajenidene irike rari ide sang brahmana keling ngewentenang atur rares ngerihinin pranagata ngarawakin sapuniki minakadi atur ide sang brahmana keling inih nunas lugro titiang aji dados nih ditepengan mangkin rasa-rasa tengkejut titiang durmaning pranagada palungguh haji ngerapuin minakadi sane wenda wajah kau duaning kadiasa punika menawi yan kemana hantu dia wantah wenten jaki kapisaran buat jaki bawa sang punikiar aji duras aji jua dikaya inggih yening wenten sane mebuat
sane kapisarat punika jaga bawasang durus-durus nikahin nikayang kadimangkin puniki yo. Citiang nyadi nemiragi napi-napi je punika sane pajang punika bawasang Didiang pinake putra Naji misadio pajang miragi turmaning jago ngiringan dasanggur ledang mangkin midarataya inggih Ratu Ajagung durusang Ratu pinake ajin ditiang guru rupakan ditiang napi sane punika jaga bawasang ngiring ditiang jagi miragiang mangandika ngajen yedo alo samani Rikala kadya sampunika mungguing daging ngatur putra. Digelis raris kecawis santuk ri sejeroning kawentenan ajung ida utawi ajin ida sampun napi pengenikan ajin ida radi. Jening okan bapowo Sugro titiang mandher sampunang kekeneng sod upadrawa. Purun raris titiang ngojah rikala rentah pawacanan palungguh ratu. Nanak bagus. Anak ibu kei dewa sampunika panganikan ajin ida syarat bapo ngerawuke nah kene nyen jeneng bagus raso sangkaning bapo mau buat marep ring sejerone nganggane dewa pang presida dewa ring ngajang manake buka bapo sidoi dewa masa dua arep ngajak bapo ning ngado bawos ring iya dewa namula sangkaning syarat anake buka bapo
ane madan marep ringangani dewa pangsida dewa nerimo ideh jani bapo kayune dewa man kengken sida dewa nampenin to ceneng bagus. Iya dosang Prabu mangagungin jagat Bali. Kalau kadia sampuni kesangkaning membuat sangkaning syarat mapi dab-dab mangdo presiden hajang utawi kerto ri sejeroning sane ke bawah wewidangan jagat Bali. Mualinge kareng gel-gel uro. Jani ada buka idewo pangsida idewo jenak ditu ane madan di jagat Bali ane madan wewidangan gel-gel ditu purin ni dewo nyen pangsida dewo tatas. Dalam waktu rengong nami kalau yang sampun presiden ngungsi dewa ane madan jagat tuh ditu ane madan di jagat Bali di puri gel-gel nah diri kalau ditu idewo mau gedos ane madaran ditu idewo mau pesengan sugro pokulun ido yang dalam watu rengong pepasih idewo ndang yang nilarto bagawanto mekerano bapo sido ngevinin ring sejeroning idewo aran ane madani yang wat dalam merawatu rengong mapan subuh sangkani lelangitan idewo sugro pukul nido sani mau bisiko yang botari ni dewo botaran ni dewo tunya ngar-ngaran ning karyo daso eko ludro reng ambosake nama panado pikam kamri sejeroning wewidangan usodawo utawi jagat Bali. Hari kalau presiden ngelarang ane madan suara aja karyo yadnya agan ngawit karyo eko daseludro nyendo dewo pang dewo paritatas jening utus bapo jani anak ibu ke bapo makarana sangkaning syarat pangi dewo presiden ngemaranin jagat Bali ane madan di jagat gel-gel kito nyan pidab-dab igan bebuat bapo marep kapining anggani dewa nya kasih karyo mareng Bali apa nih dewo subuh kesenguh ring sejeroning sang peragayan bagawanto pangi dewo dadi pengajak pangi dewo ane madan ngemarani ngajegin ditu karyo eke daseludrone ane di Bali megenah sugro pekulun ring luhur besakih ceneng si ado manggo labdo karyo labda karya sidaneng don pengabdin bapo tua sing adalen pang presiden dewa ane mangguh kerto jagat mangguh ki dewa panjak segalak seguluk selunglung sebayan tako kita buat pengabdin bapo nyentening wire jening masa meton areng nerapati nah kene nyencening pangsing dewa salit ring sejeroning arso salit ring sejeroning kayun dohaning tosning dewa mulo ane madan sang peragayan utamo dahating utamo nyentosning dewa iya do
Dos Brahmano. Yan sing dewa Porosido pinako ngajagang ane madan jagat nu sedawo ada kegelaran suara aja karya ditudi besake mapan nih dewa katurunan tosning kebrahmanan nih dewa cening Wiyawet saking jagat jawi na pangsing anake buka bapo rasa-rasa malih nangin ini dewa kadisang sampun motangi pangsing bapo nasikin ane madan segaro duaning dewa subo wagat subo wikan kewentenan anggane dewa cening waduh nempuh kepakisawan pian manut ring sejeroning ane madan kecap linggani Sangyang Aji idewo mula tosning Sugrapa kulun sangkaning tosning kepakisan dewa pangsing dewa kesah ring sejeroning putu pangsing kesah ring sejeroning perdi sentanane dewa kawitane dewa nyentoning Adang yang duwe jendero kado lugro titiang ratu rasa-rasa purun titiang para sangga nganut kecapring sejeroning Sangyang Sastra Iratu pinake gagitan iyan buat kewentenan ido pemekas dangyang duwi jendera raris sampun api atur ido punika daler mawin saking jawi mirip-mirip yang sing pelih bon bapo nyentuning wantah rasa patah ring sejeroning wibilane dewa ido kamulan genah ido wantah ring jagat jauhi nyentuh jening putaran dangyang asmaron ato iyan buat kewentenan ido Sugrapa kulun ido dangyang duwi jendera wantah kaputra antuk ido Sugrapa kulun yang asmara nato nyen ido ingyan ring sejeroning kebawas lelangitan ido sameton cening maka yukti makarano bapo rasa-rasa kadi melot ngerauhin dewa pangsido marep kapining bapo dini barang-barang mapan dewa subuh semeton mulo tutos ning semeton dewa sing joh nyenda jening kemacening ke Bali Dwipo jani ada buat pengidikan bapo marap kapining dewa pansi dewa ngemaranin anu madan jagat Bali kengken jebani dewa paranin jani jagat Bali ning semetone dia gel-gel iyan sampun dewa Porosido napak ring sejeroning wewidangan jagat Bali ditu dewa marane nane madan tuh ring gel-gel buro ditu subo linggih buat semetone dewa sing adolen nyentuh jening barang muput karya iku
dewa sampun presida matemu, sampun nih dewa presida kacunduk. Nah ditui dewa pangsida matunggilan sareng-sareng asing-asing sang meduwe suara aja karya agak. Pangi dewa presida muput karya ane madan di jagat Bali gitu nyen jeneng. Apa ngarakayu jagat Bali. Yen sampun nih dewa matunggilan sareng semeton itu. Ari kalau ditu pasti kau bapu pani mas tiang nyento jeneng sida ke baos jagat kerta gemah ripak loh jinawi asing rerah asing dulu presida pacang tinandur muputo jeneng Wire kejening to seberah mana ngacen makarano bapu rasa-rasa bani netehang buka gitu marah peringanggani dewa I dewa tua sing ada len wantah dewa tos ning brahmana nyen maka sejatene jeneng Wire kejening Wire jening tos brahmana Wire cening tos brahmana nama pani dewa sangkaning tos ning kebrahmana maka sejatene dewa uning maring wedo seruti jani ada bukti yang bapu marap kapining dewa mapa nih dewa yang sido bukti yang ane madan tuh di ring sejeroning gegelaran wedo ring gegelaran sastra suci ane madan seruti tuh dewa nyih nayang jeneng ini ketatuo dia demikan mapan ditu subuh ane madan ke ilau kita yang utawi sampun kengahang ring sejeroning kautaman sang kewagedan sang kediatmikan ditu dewa ngalih kediatmikan jeneng Aji kamok asane malih Ian suboy dewa presiden incapang ane madan seruti I dewa presiden incapang ring sejeroning wedo Rikaloi dewa pacang budal moksa dewa presiden nyen ditu ngenah ring nganut ring sejeroning tatuo Brahmana keling rare semedo Rikalo kadia sampun ike sampun tegas pisan inggian pengenikan haji nido aturuning ayang titiang inggian daging atur rido yang brahmana kalingo sampun api Titiang dan purun nempalin mamitang lugero titiang palungguh haji Ian kadia sampun ike rasetel pawacanan palungguh kiratu kapicering titiang rikapan rare titiang purun seng bakti ratu Yening aji ngutus titiang duaning palungguh hiratu sampun presida tampenin titiang terima tunas lungsur titiang yen sampun sangkaning pengenikan haji titiang wantah sairing punika ratu apa ngelunga ke jagat Bali
mangkin wenten raris pengabdin titiang mantuk ring palungguh Ki Aji. Rikalaning titiang ngemaranin ane muaste jagat punika bali pangsida titiang nemu rekajang selantang margi niko sanitunas titiang mantuk ring palungguh Ratu. Tangkil maring gel-gel pura semalih nyane manut ring sajeroning pengabdi mangdo parasida titiang kacunduk semeton titiang ngemaranin sane muasta punika jagat gel-gel utawi wewidangan gel-gel. Muput karya ring basake yen sayuwadi puniki titiang tosning kebrahmana sayuwadi titiang tosning brahmana pangsida titiang muput ring sajeroning suwa raja karya sane ageng sane megalari ring lur besake aratu asam punika pinunasida punika yang brahmana kalina. Dang yang duit, dang yang kayu, manis sampune kadiasa punika ingyan atur ide dangyang berasang brahmana keling nemangkin raris kecawis oleh ajen idone mekadi ide dangyang kayu manis suka aji nemiragi nah kene to nyentening iyaning subuh keto nyenatur ideone natur itu nyen bapo merasa gar gitu miragiang apeluir atur ideone manganuten swadharma suwireh iyan kemana panaji apeluir ane aturange dewo to subuh nyenyih nayang idewo nganuting swadharma ni dewonenya bakti ring guru nengardi dinjen itu nyeni dewo ngelaksana yang swadharma ni dewone terus yang jadelen rasa subakten ni dewone kapining guru rupakan ni dewone lautang janing majalah
Nanging subuh kitu nyen idewo rumase subuh kapiandel nah nane jani lautang idewo memargi ya kapaceraman Aji Mawali nah kitu nyen masih cening ane jani bapo lakaran mebalik kemu ke peseraman nah Brahmana keling matur sembah risampune kadiasa punika inggian wecanan ide ajen idone ngeraris mangkin ide sang Brahmana keling nyakupang tangan kalih majeng ring ajen idone nya Durus aji nema margi daging nawagang titiang aldi yaning kadiasa punika inggian pikayunan palungu haji lurus sampun margi ya Titiang lunga kebalit dwipa sane mangkin puniki titiang jaga ngiringang napi luwir titah palungguh haji jaga mereka titiang ke jagat Bali ya Tangkel ring ida sang Prabu kumantin nyanik preside raris titiang pedek dangkil majeng ring ide sang Prabu wirika sarang muput karyan ida tur maning preside gumantin nyane titiang nyarengin muput karya agung sane kewangun oleh ide punika ring basake karya eka dasa ludra inggian karyane sane wangun ide rika ring pulo besake sane mewasta karya eka dasa ludra dangyang kayu manis nabdap nemangkin malih reke ngawanin ide dangyang kayu manis mawacana ladang janing memargi nah dewo pianak papune dewo yaning buku akitu nyen subuh paitungan dewone nah nejani lautang subuh dewo menjalan madak rahayu maring jalan nejani bapo bakal ngacepang dumadek idewo ngemangihin kerahayuan ring sejeroning pemargin idewone aji jani mawali mantuk nejani bapo lakar mebalik kemu ke peseraman cening gelis aji
nelo mampah Eri sampune kadiasa punika ingyan pangandikan ide pinaka mak sang guru rupake ngeraris makin ajin ide nim wali yang margi Brahmana keling kadon maring desa munjar ingyan kewentenan ide sang Brahmana keling kantun ide iriko ering desa mencara Brahmana keling madadab Eri sampune ajen idone punika metilar ngeraris nemangke ide sang Brahmana keling medaki-daki ya pajang lunga ke jagat Bali tuaning pinaka tetujuan ide sang Brahmana boyo aja wenten sios ide jaga ngungsi jagat Balinya nuju desa gel pura ingyan tetujuan idene punika wantah mereka ering puri gel-gel dan kewarna maring anu nenten jeka carita yang puniki pemargan ide sang Brahmana ring puri gel carita sane mangkin tarto yang titiang ring sejeroning kewentenane riko ring puri gel-gel sang derapati ngadakang parum agong ring paseban bawa sang titiang iri kering pudi gel-gel mekadi de sang Prabu Watu Renggong iriko ide ngadakang peparuman ering balik penangkilan dalam waduh renggong kocap nemangkin uning ayang titiang ring sejeroning kewentenan ide dalam Watu Renggong iri kering penangkilan ring apa seban sampun melinge sampun nemangkin ide dalam wenten malingi ring singgasana ide sana wenten iri kering paseban Paro patehe padampian
Sios ering punika wenten taler sane nyarengin ide Sang Prabu minekadi para baudana para pepatih idene maka sami puy Dewa Ratu Agung jeg sami punika pedampiaka nyantos eling Ida Sang Prabu maka sami para baudanan idene punika saya waktu sampun sayaga miragiang napi luwir del pawacanan Ida Sang Prabu dalam waduh rengong nabdo nemangkin maka pemuput ngeraris itu dalam watu rengong sakoledang itu ngedelang pawacanan paman pate bawos lira juwo pirangan nah paman ajak makejang nejani melah-melahan dan paman miragiang apa luwir bawas manironnya Enggih. Pidaging nawak di tiang, Suryan di tiang, Gustin di tiang. Risa kewentenan ayah di tiang. Ngiring rawuh riki di tiang preside, ngiring idedane, alar ratu idedane sareng sami. Menawi wenten kirang langkung antuk di tiang aturang puniki, ayah di tiang. Lugrayang di tiang lunas pangampura luaning puniki di tiang kebanda antuk galah dumugi benjang ungkur wenten galasane becik sida rawuh di tiang malih tangkil di tiang seke santi merdu kumale saking megenah saking dusun tunjuk lot ngaturang sukses maning manah sedurung di tiang mepamit ngiring sarang sami ngaturang peramo santi Om Santi 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 Om inggih susumo